Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiartu Mizo thanpui. Health and Family Welfare Minister Pinalrin Pui Nimin Klai Khan Lunglea Christian Hospital Serkon na Formosa India in Thil an Pek Ahlan. Environment, Forest and Climate Change Minister Pulal Tansangale, Sports and Youth Services Minister Pulal Hinglawa Martetsuan, Zemabok Football Kelmwa Siam Mek Amuna an en. Prime Minister Narendra Modi an chalai te chu Mera Yuva Bharat Mai Bharat portal la inziak lu turin angin. Pilalrin Pui Health and Family Welfare Minister Lunglea Christmas mangmek chuan nimin tlai khan Christian Hospital Serkona Formosa India in Thilan Pek Atlan. Health Minister hian TNT Shangchal kon Bethel Center tepo Christmas Don Khan tlo in anhar satna nei te tlo in chanpui na ahlana henga hian Lunglei South MLA Pubidal Ramliana Puvimal Somtluanga Lunglei North MLA le Putilal Tlimpuya Lunglei West MLA tepo inan joy o mani heti la hian Pubidal Ramliana Lunglei South MLA le ZPM Southern Headquarters Treasurer chuan Tunkar Zirtomni Dar Som pakhat hian MYC office theria do atlo do na hei hi MLA ani nuwa abial chunga official program masaber tour ani Lunglea hian nimin khan nunphung pa nga hun manchan ni in sarkar office le bank te anin honga dorte po in hongin kutna thoka eizong te po inan na anchana INPR office po in hongin Mizoram calendar sang ni somni pali chwale chwalo zot anom deuh reng ani. Environment, Forest and Climate Change Minister Pulal Tansangale Sports and Youth Services Minister Pulal Hinglawa Martetsuan Zemabok Football Kelmwa Siambek Amuna an en. Minister Panite hi Aizawl Smart City Limited ho tu te Mizoram State Sports Council ho tu te le Mizoram Football Association MFA shwai tu te nan joyoma Pulal Hinglawa Marchuan Mizoram Football Kelmwal te chu standard size sling atlema standard size ani lo chuan national tournament te po du angin thlen thei ani lova National Championship te hi atam thei ang ber thlen thei nana poimo ber chu standard size football khelmwal nei tam hi ani ati a hetiang championship thlendon chuan ria na tur kan nei thatangai boka kan khelmwala te hian infiam mi thlen thei na hun ma po ngai twa tel hi achul ni in asha thu asoi bok helai mun an enna hian khotlang shwai tu te chuan tu na football field siam mek adung meter somkwa pani le awang meter somnga pani chu azim deuh awangin standard football ground tiat adung meter za le awang meter somrupanga asiam theidan kong omte chu minister te hi an soipui ani Sports Minister chuan khelmwal zau theidan kong dap ni se ti in field siam na na sumtum tu Aizawl Smart City Limited ho tu de chu a thei ang anga ma lo la turin ashil ani helai mun an enzo a Sports Minister hian ashanin eden thara football khelmwal siam mek chu amuna kalin na tho da na en ani he field sakmek po hi azim deuh awangin azau thei shet dante an en hawa Zemabok football field hi NECS in an thoka Eden Thar football field siam mek na hi Vinco construction in an thoka heng field pani te hi Aizawl Smart City Limited sung manga tho mek an ni Nimin Khan Chief Minister Pulal do Omatsuan apisa a India Marchaka National Cadet Corps NCC Additional Director General Major Gagandip chuan hu in lompui na ahlan Mizoram NCC malak na zauzel dan tur an soidun anin khom na hian National Cadet Corps in Mizoram Group Headquarters le NCC Academy an mamo chungchangte NCC a Mizo chalai tamzok an lut theina tur te le Mizoram Sarkarin NCC cadet te aman changkai theidan tur te an soiduna Mizoram NCC in ma ason theina na until du te fel takazia ka ahne na thelu turin Chief Minister hian alo shila a thei angzel alo pui tur thu ashil ani kumkal mek sang ni somhi pathum January achanga December ni somhi thleng hian Longtlai Police Station a danbot siami somrupakwa manin thobwai somrup pasari zialu ani bok Longtlai Police ten kumin chunga an chet vel na dan kalache an man zinga hian ruk ruwanga man tamberin sompariat manan neya mi in rok le dor rok sompali manin pongswal thubuaya mi pariat an neya kumtlim lo laka hurswal na man awanga POCSO Act mga man pasari anom bok damdoi kai hnoya man le dan lova silai kol man pali veve an nei boka
nataka mi kutlak awanga mante lirthei che swal na awanga man pathum ve an nei bok heng ba ka hian mi tha tuma kutlak na le Foreign Act aman ba ka IPC bo chiaman pahni cheu an nei bok Longtlai Police Station report alandan chuan kumin chunga hian miswal man pakhat tlan chhuak an neya hei hi a hnu dar karya chunga man ani le a twal tha awanga man pakhat an nei bok Longtlai Police Station in Dan Botsia an man somru pakwazi nga hian thubai chinfel to somru pasari omin hengzinga somnga panga chu charge sheet ni in final report thelu a chinfel to pasari an nei bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Khozol mi puiten hlim taka hun pui an man theinan Khozol police ten zantin patrolling an kalpui china patrolling hi urlok zana changin kumthar January ni thum zan thleng kalpui antum Khozol police te hian halpwa halmoi zule rui hlote ngor taka an vaireng baka check gate pathuma ngor takin an duty a Christmas walk ve ta manan omlo ani heti lai hian Khozol District Hospital la urlok zana changa voin chama thleng khan emergency in entir mi somli pakwa omin emergency in entir hi mi pa somthum pathum le meichha som paruk anni emergency damdoi in panzi nga hian pumna luak le omna an tambera lirthei che swalwanga emergency pananom nuala hliamna le ngai twa om ero anom lo ani Khozol kho pui chunga hian nimina changkhan mi puiten nunphung pa nga yan zo chana dorte po hongin mi pui pon chhuak ero an tam lo hle olai chu in lungphun enge mozat anom bok Khozol Police Station a hian komin chungin thubuai somnga pakwa zialu ani to a hengzi nga hian ruk le in rok man an tamber ani Prime Minister Narendra Modi and Veera Bal Diswasa thu asoina a chalai te chu Mera Yuva Bharat My Bharat portal in ziak luta atamzo ka tel turin angen Mera Yuva Bharat portal chalai registration hian noi somthum panga chuang apel to a Prime Minister Modi chuan rampum hwa pa chalai te chu Viksit Bharat chu anthil tumne na inzom tir tumna nei tur somin My Bharat portal in ziak lu turin a sombok ani tun hnaya international event a Indian infiam mi hlotlin na tarlan na a Prime Minister Modi chuan infiam mi tamzok chu thingtlang lama middle class chungkwa atanga lo piang anni thu asoya an hlotlin na chan chu Khelo India campaign wang ani hei hian an chena in bula infiam na le training na mun chazok asiam sak thu asoya My Bharat platform for youth hi kumin October thla khan tlang zar ania rampuma chalai tam takte chu he portala hian adin ziak lut ani Japan Raman Nuclear Regulation Authority NRA chuan kumhni kalta a Tokyo Electric Power Company TEPCO in Kashiwazaki Kariwa power plant lian tak asiam meka thokchun zom lo tura khapna asiam chu a hli saka hei hian a tho chan le theina tur kong a hong ani thokchun zom le tur chuan Sea of Japan toipui kama Niigata Prefecture twal chungrem ti na anei phot angai thunga megawatt sangyat zani le som pani pe chhuak thei tur he nuclear plant hi kumsang ni som pakhat vela changkhan na tho ti top to ani a Fukushima chiat na thleng awang hi khan Japan Rama nuclear power plant zong chu kharvek ani a ven himna lamte a that to awangin NRA chuan nimin khan TEPCO in uranium fuel thar phurlu emo a reactor a fuel rod da emo a khap mek li na thupek a chwa ta ani Chanchinthar chiarti topnan Chanchintlang pui Health and Family Welfare Minister Pilal Rinpuin Nimin Tlai Khan Lungleya Christian Hospital Serkona Formosa India Inthil Anpek Ahlan Environment Forest and Climate Change Minister Pulal Thansanga Le Sports and Youth Services Minister Pulal Nginglawa Martitsuan Zemubok Football Khelmwal Siam Mek Amuna An En Prime Minister Narendra Modi an chalai te chu Mera Yuva Bharat My Bharat portala in ziak lu turin ang en chuti zong chu Chanchinthar kan chiar thei te chu ani